Today is the seventh day of our novena to Saint Benedict. He is presented to us as the teacher. Let us now sing the two stanzas of the hymn to Saint Benedict. Kindly all stand. Kindly be seated. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. A reading from the Rule of Saint Benedict. When anyone accepts the name of abbot, he should govern his disciples with a twofold teaching. That is, he should show by his deeds, even more than by his words, all that is good and holy, to those disciples sufficiently able to understand. He will make known the commands of God by word of mouth, but the hard-hearted and simple-minded he will teach the divine precepts by his deeds. Reflections on God's teaching. In the order of providence, we are taught and directed by those whom God places over us. Saint Benedict is deeply aware of his divine arrangement and feels himself called to act the part of teacher towards his disciples. In the opening word of the prologue to his rule, he lays down the conditions for successfully learning the all-important lessons of the spiritual life. Listen to the prophets. God will never violate by forcing us to do good, the gift of free will with which he endowed us. We must, of our own accord, turn to him, seek him, incline the ear of our hearts to his teaching, which is being imparted to us by our legitimate instructors. Therefore, our blessed patriarch warns against forgetfulness and inattentiveness regarding our supernatural goals and the means of attaining it. We must never depart from due filial devotedness to our spiritual guide. Cheerfully accepts the admonitions. Those who receive the word of God and the admonition of his representatives in a good and honest heart will bring forth manifold fruits, or in the word of the Holy Rule, will run the way of God's commandments and hasten to their heavenly home. Away, therefore, with all thoughtfulness, fickleness, and sloth. Let the hearts of those who rejoice and seek the Lord and praise his name. Carry them out faithfully. Between the generous resolve
and the actual execution of a good work, there often intervenes a fatal inertia, disheartening to teacher and pupil alike. The faithful disciples, so says Saint Benedict, will immediately put aside their own task, forsaking their own will, disengaging themselves and leaving unfinished what they were doing, and quickly carry out by their deeds, with the ready step of obedience, the word of him who commands. The spoken command of the Master is followed so quickly by the finished work of the disciples that the two seems to merge with each other in one and the same moment, with the swiftness prompted by the fear of God and by an ardent desire to advance on the way of eternal life. Let us pray. Kindly kneel. God of wisdom and of counsel, raise up in your church the spirit which guided the man of God, Saint Benedict, so that, filled with the same Holy Spirit, we may seek to love what he loved and to practice what he taught. This we ask of you through Christ our Lord. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father of heaven, Have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God, the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Holy Mother of God, Pray for us. Holy Virgin of Virgins, Pray for us. Holy Father Saint Benedict, Pray for us. Saint Benedict, man of God, Pray for us. Saint Benedict, man of prayer, Pray for us. Saint Benedict, father of monks, Pray for us. Saint Benedict, promoter of missionary zeal, Pray for us. Saint Benedict, teacher of justice, Pray for us. Saint Benedict, lover of peace, Pray for us. Saint Benedict, prudent guide of those who err, Pray for us. Saint Benedict, helper of the needy, Pray for us. Saint Benedict, spurner of demons, Pray for us. Saint Benedict, patron of the dying, Pray for us. Lamb of God, who take away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God, who take away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God, who take away the sins of the world, Have mercy on us, pray for us, O Holy Father Saint Benedict. that we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. God, our Father, your Son Jesus Christ promised us, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. With confidence, we approach your throne of grace and humbly ask that our prayers be heard. Kindly mention your intentions or petitions in silence. Prayer to Saint Benedict. O Holy Father Saint Benedict, blessed by God both in grace and in name, who, while standing in prayer with hands raised to heaven, didst most happily yield thy angelic spirit into the hands of thy Creator, and hast promised zealously to defend against all the snares of enemy in last struggle of death those who shall daily remind thee of thy glorious departure and thy heavenly joys. Protect us, we beseech thee, O glorious Father, this day and every day, by the holy blessings, that we may never be separated from our blessed Lord, from the society of thyself and all the blessed, through the same Christ our Lord. Amen. Our Holy Father, Saint Benedict, Pray for us. let us sing the last two stanzas of the hymn to Saint Benedict. Kindly stand.
Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Novena Mass intentions in honor of our Holy Father, Saint Benedict. Thanksgiving, good health, and special intentions of the family of Cathy Ifuro, Nestor and Mila Ibay, Julius Oliver Ibay, Carla Milane and Kathleen Ibay, Mr. Roberto Lita Dumlao, June and Alma Espino, Jeneline Edward Espino, Shoni and Fe Ibay, Baby Baluyut, Mr. Jose Mordes Jr., Nati Lingad, Miss Eva Dabu, Dr. Christine Ann and Dr. Carlota Gutierrez, June Morales, Xavier Quarry, Jerome and Luz Reyes, Marilu and Grace Mendoza, Celia Razon and sisters, Paz Roque, Linda and Peli Bacani, Leonila Fernando, Romana, Joel Reyes, Susan Dico, Pining Manapol, Mercy and Tenko sisters, Nicolas Bravo, Zenaida Cherry and Jenny Paulido, Marilu Morillo, Grace De Mesa, Lito and Boy Tan, Millie and Risa Trinidad, Ray and Carla Almenanza, Ligaya Noel and Lu Nukup, Domingo Lucy Dizon, Aida Dizon, Joel Ifurong, Marlon Tayag, Conchita Tolentino, Ricardo Dizon, Agnes Bolaksao, Roel Panlilio Glenn Franco, Net Bonus and Ann Manalang, Sister Irene Ginto, Arce Borja, Fer Pabalan, Honorable Mayor and Mrs. Ted Tumang, Joseph Lorenzo, Josepa Garcia, Dr. Jude Teresa Versosa, Quirino Yap and Sons, Aurora Yap, Rene Co, Benchi and Rubico, Jose Divine Tulio, Sunshine Superstore, Dante's and Tidan's Delight, Pines Lagman, Remedios Manalang, Kay Lazaro, Loretta Lynn and Che Lindsay, Oblates of Saint Benedict, Irene Katibog, Ernesto Nenaong, Engineer Ray Pexon, Engineer Noli Girly Bitug, Engineer and Dr. Adrian Monet Briones, Engineer Sebastian Pagku, Engineer Jose Nolasco, Engineer Art Manahan, Engineer James Manaid, Dr. Loretta Howe, Architect Alvin Galura, Part Chona Pamintuan, Yuswiko Sisters, Chupaco Sisters, Chua Sisters, Susan Bitug, Ignacio Family, Mr. and Mrs. Eduardo Guarin, Elenita Panlilio, Kay Boy, Justin, David, and Pray Benedict Soliman, Melba Basilio, Alma Paras, Abel Lydia Canlas, Eliseo Sita Tolentino, Engineer Ramon Tita Sadsad, Mini Hipolito, Bong and Pet Santos, Nestor Hipolito, Violeta Matic, Wilson and Paula Lainera, Atenero Maata and Delia Olita, Honorable ex-Vice Governor Cielo Salgado, Dr. and Mrs. Angelito Maricon Medina, Mr. Rafi and Dr. Teresa Mapalo, Lasatin, Panlilio and Banyares, Perla Gumin, Net and Boy Alquero, Marcial Gloria Macabalog, Donnie and LB Pangilinan, Ray Susan Malyari, Nonong Gomez, Pine Serrano, Marie Uy, Agnes Dulay, Seni Canlas, Sister Fatima Maliwat, Leonila David, Myla Meneses, Darwin, Jenny Conanan, Carding Flor Conanan, Juliet Maniti, Alex Lito and Betrel Medina, Messina Cheng Basa Family, Dr. Purdy Jane Apostol, Engineer Jesus Poncelan, Dr. Ads Manalo, Amado Edna Castillo, Tito Carmen Lazaro, Franklin Lilian Borromeo, Edmond Fay Ann Cruz, Baby Supan, Edgar Mendoza, Lourdes Tolentino, Erlida Bulaon, Charlie Lacson, Nilo Enrico Nucop, Reynante May Santico, Jean Griffin,
Let and Jeffrey Hison, Kapitan Javier Hison Jr., Honorable Councilor Ludet Sikat, Sel Martinez, George Dungaw, Antoinette and Shine Manalang, Perseveranda Nuki, Maria and Dominic, Lim Cordero, Hostina, Rose Pabian, Jesus San Luis, Sita Rodriguez, Tess Manalang, Judge Pedro Sunga, Del Zamora, Mrs. Carmelita Gintu, Dr. Lisel Bonifacio, Lolit Laurel, Maring Season, Elmer Corazon Barrera, Dr. Cynthia Lagman, Dr. Belen Gonzalez, Dr. Pedro Papio, Dr. and Mrs. Mike Rivera, Rolando and Adela Rivera, Eda Sun, Don Capati, Monica Ludi Ana, and Marie Tumang, Dom Martin Gomez, OSB, Jason and Early Manaloto, Rodrigo Glenda Beltran, Joviria Gianna Jed Llanes, Oliver Chris Coronel, Jean Gregorio, Eduardo Beneriza, Doctora Evelyn Bañares, Jonel and Elsa Del Rosario, Matt Feli Beneda, BJ and Bang Valenton, Lloyd and Mirna Tamanaha, Doctora Lourdes Gosali, Lore Inventor, Andy Bonifacio, Oliver Esquera, Cheryl Spiritu, Mr. and Mrs. Miguel Gonzalez, Doctora Letty Yap, Hill and Beth Gozo, Ruby Castillo, Gilbert and Monica Sanchez, Morena Perez, Abelardo Francisco, Ruby Alejandro, Teodoro Sampang, Roland, and G. Mateo, Ray Cres Tumang, Socorro Kanda, Mr. and Mrs. Alex Menes, Mr. and Mrs. Reynaldo Tuason, Mr. and Mrs. Edgar Josie De Losa, Alex Yusi, Ayan Eileen Tolentino, Mr. and Mrs. Villamor Tolentino, Lon Anisete, then Rosalie Kagonggon, Edwina Angelita Pagku, Abel Bering Canlas, Mel Clarin, BIRRR 44, William Bibiana Query, Aurora Agnes Abad Santos, Brother Aris and Alan Maragon, Brother Xavier and Kenneth Quarry, Arnold and Larry Maragon, Jackie Lou Acosta Turla, Melinda Odi. Birthday blessings, Vincent and Beth Tolentino. Good health and recovery of Sister Mary Telma Rosiana OSB, Sonia Dairit, Alma Nugot, Laura Kepo, Net Sambili, Donnie Sun, Florentina Sunga, Alex Nuki, Glorias Matias, Honorable Chairman Ben Abalos, safe delivery of Paulina Llanes, safety and protection of Jennifer Reyes, Mike and Maidi Torres, for the repose of the souls in purgatory, especially Javier, Carmelita Luz Roma, Eloisa Jing Sita, Natividad, Mother Agnes, Sister Benedict, Sister Scholastica OSB, Monsignor Constancio Panlilio, Shirley Manuel, Sister Lisa and Luisa and Sister Paquita, Reyno, Jose Tranquilina and Reynaldo, and Dring Emang, Charing, Juliana, Agustin, Jose, Alejandro, Pedro, Sabas, Emilia, Maximo Aurelio, Marina, Nemesio, Sotero, Rodolfo, and Rosalio Sr. Mayap at magrasya nga bak po kay kayungan. Pagkabitala naman po ka rin katang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat ng Wilson Bondok at ding kayang pamilya. Birthday Thanksgiving ng Father Nolasco Fernandez, Adrian Tapnyo, Divina Pagal, Edna Malonzo Pangilinan. Speedy recovery Daddy, Father Larry Sarmiento, Milagros del Rosario, Edna Salvador, Manolo Jaime, Angelo Bonus, Sheryl Immaculata, and Bel Trinidad.
Antimuring ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior, Cecilia, Simeon, Soledad, Alejandro, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Cesar, Emiliano, Valeriana, Juanita, Macario at Priscilla. Magkiyabeta ang puking dalita pamuklat. Ilagyan ng ipampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutamang Yesu Kristo, yung lugod na ng Diyos, at ang pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabaya kay kaingan, At kaya ka temurin, mayapayabak kay kay po. mayapayabak po mo. At pasalamat aking apong ginumisan pa, iniginising nakatamo. At di na nakatang binging, makapasno, bang manumbalik yung kakatang lakas at sikanan. Kabang ini mititipon tamo bang pagsadyan tayong piyesta ng Saint Benedict. Batang yan nga bebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, aminan tala pamot pagtalungkutan din kasalanan tamo. At anyaran tapa mo ilunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoo, iking ikalob king kanuanan, abubungan ng katapatan keka. Ginoo, pakalulo. Ginoo pakalulo, Ginoo, iking memili at may tubod karing labing adwang apostol. Kristo, pakalulo. Kristo pakalulo, Ginoo, iking mikalob kayo pa yan karing apostol, makapanabi karing mga rawak kay Espiritu at pakayap karing sablang sakit. Ginoo, pakalulo. Ginoo pakalulo, Ing Diyos sa mayupayang tatu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangangga. Amen.
tamo. Oy paning mayupaya, nasa mo miligtas laring sablang tao, at akam tanding belwan king kaya kang katutuan. Mitubod kang dakalatala pagobra, king marugol mong pupul. Baning ebanghelyo, mi panaralya, king balang lelangan. Ating kaya kang balayan, mitipo niyang miyabe-yabe, kapamilataning amano ning biye. At mi pasiklangan kapamilataning upaya, ring sakramento. At sumulong niya king dalan ning kaligtasan at lugod. Iriadon mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magali kambe mo, at ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning propeta Osea. May ngarila ring memalen ning Israel, king ubas ama mayupyutan karing bunga na. Nung kapilan la minawa kabilyan, kanita la merakal dintela kaddang altar. Nung kapilan la merakal apupul, king asikanda, kanita la pekalago, ring sagradong asyas abatu, akarelang sa samban. Mapagling lang la ring pusura, at ngeni, sukat na lang dumalan kasakitan, uli na ning karelang kasalanan. Lasakan na la ning Diyos ding karelang altar, at lasawa na la ring sagrado rang asyas. Elumwat sa biyanda reting tao, alaking aringeni, uling kami tatakot king Ginu. Nano mo ing arapat nangeni, ning meto ngayari para ke kami. Mawalaya ing karelang ari, antiking kapirasong dutong, atiki ning agos. Mga sira na ring pisamban dang idolo, karimbabo ning talumdok ning aben. Tumubo ing suksok at dikot, karing karelang altar. Ikulay da ring tao, karing bundok, isalikot yun na kami, at karing bundok-bundukan sa biyanda, tambunay niyo kami. Nga kong sinabi, sarol kayong bayong gabon, paraking ke kayong sarili, mananaman kayong katuliran, at mupul kayo, king kanwanan, ay bunganing katapatan niyo kanako. Panahon na bang magbalik kayo kanako, ing ke kayong Ginu, at datang ko, at pauran ko ing kanwanan ke kayo. Amano ning Ginu. Salamat king Dios. Paratiyeng pagdulapan ing lupa ng Ginu. Paratiyeng pagdulapan ing lupa ning Ginoo. Dalit kayo para keya, dalitan niyeng kapuryan, ibalitayo ing makapagmulala ng depatan. Tumula kayo ulinin banal ng lagyo, bustan lang tumula, ring sablang sasamba keya. Paratiyang pagdulapan ing lupa ning Ginoo. Panintunan niya ing Ginu at ing keyang sikanan,
ing makapagmulala kaya, eyo sa kakalingwan. Eyo sana kakalingwan, ding mala, akeyang depatan, at ding pigsyag ng kayatulan. Paratiyeng pagdulapan ng lupa ng Ginu. O lahi ng Abraham, kayang talasuyo, o anak ng Jacob, apinili ng Ginu. Ing Ginu yung kekatang Diyos, ding kayang kautusan, para king mabilog lang yato. Paratiyeng pagdulapan ng lupa ng Ginu. Parang halantaya po ing maya pabalita. Sunlag ko king yato, antimoring batuin, kabang ang panganan nila, king amanong babye-bye. Ang ginuman tabi kay kayo, At keka ang timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Gino. King panahon na ito, inaus na lang Jesus, mitipon king arapana, ring labi ng adwang alagad, at pikaluba na lang kayo pa yan, makapanabi ka ring mga rok ay espiritu, at pakayap king sablang sakit at kapanamdaman. Deti ilang lagyura ding labing adwang apostol, munay Simon, ang mayahos Pedro, at i Andres sa kapatad na, i Santiago at i Juan na kapatad na, ding anak ng Zebedeo, i Felipe at Bartolome, i Tomas at Mateo at alapan niyang Elvis, i Santiago, anak ng Alfeo at i Tadeo, i Simon, ang aktivista, at i Judas Iscariote, ing migtaksil kang Jesus. Tinubod na lang Jesus, deti, kambining panabilin ng antikanini. E kayo lulub king teritoryo ring pagano, ni eko lulub king sasakupan ning Samaria. Nune muntako karing tupa ng melili ning balen ning Israel. King pamaglakad yu, ipanaral yu, king ing pamag-ari ng Diyos, malapit na. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Makiramdam tamo po king umilya. Mag 4 months na po tayong naka-lockdown, naka-quarantine. Good morning muna pala pa si Bayo. Kaya kayingan po. 4 months na po tayong naka-quarantine yan by July 15. At ako po isang ginawa ko sa quarantine, garden. Sinimulan ko po sa pagkukompose. At ngayon po, siyempre, after 4 months, hindi 120 days. Mayroon na pong nalusaw doon sa composting. Mayroon ng lupa na pwedeng gamitin sa pagtatanim. Pero kahit hindi pa po ako naka-ani ng composting, yung madaling tanim, yung tinanim ko, yung kangkong. At 2 beses na akong nag-harvest ng kangkong. Kasi kangkong lang eh. Hindi na kailangan ng spray, pesticide. Pero ngayon, dahil may harvest ng compost, pwede na rin magpunla niyan ng pwedeng talong, pwedeng kung anong mga gulay-gulay. Yan. At ito po yung sinasabi natin pwedeng gumawa ng makabuluhan sa panahon nitong
parang limited ang ating kilos at galaw. Pero ito pong si Prophet Hosea sa ating first reading, parang iba yung gusto niyang ipagawa. No? Ginamit niya yung larawan ng pagtatanim, no? Ng farming. Sabi niya, sarol kayong bayong gabon, para kingke kayong sarili. Mananaman kayong katuliran, at mupol kayong kanuwanan. Sabi niya, bili kayo ng bagong lupa at magtanim kayo ng kabutihan at aani kayo ng pag-ibig, aani kayo ng pagpapala. Sabi niya. Yan. At siguro nga po ito, pandemya, dapat ang isipin din natin, huwag natin kalimutang samantalin ang panahon ito para ang ihasik natin, tanim natin ay ang kabutihan. Para pagkatapos itong pandemya, talagang aani tayo ng pagpapala sa buong kalupaan, sa buong bayan. Ito pong binasa natin kay Prophet Hosea, kadugtong ng kahapon. Di ba, sabi ko po kahapon, parang binebentilate ng Diyos ni Yahweh ang kanyang kabiguan sa Israel. Yung hindi sila naging tapat sa kanilang kasunduan. Pumili sila ng hari na walang kapahintulutan kay Yahweh at ng kanilang pinuno na hindi kalooban ni Yahweh. At ito po'y kadugtong pa rin na actually, guminhawa ang Israel. Gumandang buhay ng Israel. Kaya sabi rito, nakapaggawa sila ng maraming altar na kanilang ginamit sa pagsamba. Pero ganun pa man, itong kay Prophet Hosea, sabi niya, wawasakin ni Yahweh ang lahat ng yan dahil sa kasalanan ng Israel. Kaya ang paanyaya ng Diyos sa Israel ay ito, itigil muna yan, yung paggawa niya ng baluktot at kasalanan. No, walang saysay yung sa mga pag-aalay, pag-aandog doon sa templo kung hindi muna itutuwid ang landas nila. Kaya sabi ni Yahweh, ito muna yung itanim nyo, ang kabutihan. At naisip ko po, ang nangyari sa Israel, ay nangyayari din magpahanggang ngayon. Kasi kumisan tayo, kung kailan tayo gumiginhawa, umaangat, doon tayo nakakalimot. Kung kailan tayo yumayaman, doon parang nawawala ang ating focus sa buhay espiritual at nagiging materialistic tayo at makamundo. Wala rin pong pinagkaiba yan, di ba? Kahit sa pamilya, pag umangat, kuminsan nakakalimutan ng ang isa't isa, napopokus sa material na bagay. Kuminsan yun pa yung pag-aawayan, yung nakamtang karangyaan, nag-aaway ang mag-asawa, o kaya wala nang time para sa isa't isa, kundi napopokus sa material na bagay. At ito po, nangyari sa Israel, nangyayari sa atin. Kaya sabi ng iba, baka naman itong pandemya ay tunay na paraan ng Diyos para magising tayo, para mamulat tayo, para mamasmas tayo. No? At ikambyo natin ang direksyon ng buhay natin. At ituwid ang ating landas. At ito nga po, ang mahalaga ngayon, itong payo ni Hosea. Ang panahong ito ay habang ating pinagsisiyan ang ating mga kasalanan, habang itinituwid natin ang ating landas, ang ating ihasik, ang ating itanim, ay ang kabutihan sa ating kapaligiran. At eksaktong-eksakto naman po ang ating ebanghelyo.
ang pagpili ng Panginoon sa kanyang 12 alagad. Siya ang nagtalaga rito. Di po ba kahapon, yun nga kayo siya, yung pumili sila ng hari na hindi nila kalooban. Mahalaga na tunay na mga namumuno ay kasama ang Diyos sa pagpili. Hindi siya chinichipwera. Yun po yung natin kahapon. At ngayon po, para sa akin, tayong lahat, pinili ng Panginoon para maging kasama niya sa gawain, sa kanyang farming ng kaharian ng Diyos, sa pag-asik niya ng kabutihan. Para sa akin po ito, mga 12 alagad na ito, sila tinalaga ng Panginoon para mag-asik ng kabutihan. Katulong niya sa pagtatanim ng kabutihan. At tayong lahat din, yan din sana ang makita natin sa ating pagka-Kristiyano. Sa ating pagkabinyag, pagkakumpil, sana makita natin kung paano pinili tayo ng Diyos para maging kasama niya sa pagpapalaganap at pag-asik ng kabutihan dito sa mundo. At tayo po bilang Katoliko, kung paano rito sa ating Ebanghelyo, sinabi ng Panginoon, huwag muna kayong pumunta sa mga pagan territories, kundi sa mga lost sheep of Israel. Di ba maganda? Ito pong panahon ng pandemya. Huwag na muna natin pakialaman yung mga umalis sa ating pananampalataya, gumawa ng sariling grupo. Huwag mo nang asikasuhin ang pagdidepensa sa ating pananampalataya sa mga naninira sa atin na iba na ngayon ang paniniwala. Kundi ang asikasuhin natin ay yung kapwa nating Katoliko na baka sila rin ang nakalimot at ngayon hindi na gumaganap sa kanilang pananampalataya bilang Katoliko. In our small ways, little ways, pwede natin yang unti-unting gawin sa panahon ito ng pandemya. Kaya ito pong panahon ng pandemya, habang tayo nag-asik ng kabutihan, sana'y hanapin natin yung mga Katolikong lumamig ang pananampalataya o kaya tumamad, naging tamad. Ayan. Pag lipas itong pandemya, baka mas magandang larawan ng mundo, larawan ng ating pananampalataya ang bubungad sa atin. Amen. Magsitayin na po tayong lahat. At ating ngayon dulog sa Panginoon, ang ating mga kahilingan, tayong mga itinalaga ng Panginoon para magasik ng kabutihan, para kumalap sa mga nawawalang tupa ng ating pananampalataya bilang Katoliko. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, Ginoo, gawan mo keng mamu at mababalog. Ginoo, gawan mo keng mamu at mababalog. Para king katang bansa at din kayang pamuntok. Ing justisya at laganap akayapan yasanang miyangat at mibalik ing pamisan metong ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, gawan mo keng mamu at mababalog. Para karing kalulu at daralan kasakitan, pamatulano sa ning Diyos at patakman na karela, ing kayang lugod at pamaningat, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, gawan mo keng mamu at mababalog. Para kay katangan ang makatipon keti, mabiyasa ta sanang makirandam king Espiritu, amamali karing kay katang puso, at patalastas ne kay katamo, ing mensahe ng Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, gawan mo keng mamu at mababalog. Ngeni adwanta mo po ing sarilitang kapagnasan.
O Diyos, sa mayupayang totoo, tinubod ming kay kang anak, busal mi, bani bulalag kay kaming lihim, ning kay kang kayarian. King kay kaming kainan, kapnan mo keng tetagan at sikanan. Itingan adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ikanta tayo pong dalit para king pamagsadya karingayan. Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoy tigdahon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamay kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paning miglalang, balikdan ming lupa ng Kristong kay kang anak, ami daon king kayang bieban akabus no ring sablang tao. Kapamilatana may purya sa ing lagyo mo, busad ding sablang balayan, iba't king aslagan, hanggang king albugan. At numan ka rin midaw niya saning metong mong sakripisyo, king kaya kang ikaligaya. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kaya timuri, yat nayo rin puso yo. makayat na no king Gino, Pasalamatan tayong ginu, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alanganga dubus mayupaya, lelangan ming meto yato kaya kang babayo at parangadan, kapamilatan ng kaluguran mong anak, inya karampatan ming puryanda kat pasalamatan, ding balayan na kaya kang binukod, ading banalapan natin kaya kang kayantabe. Ulinita kang berisab lang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya.
tunay kaping banaloy pa, di kayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat siya kaya ka. Piraso niya at binyene, karing kayang disipulo nga na, kuha niya itikongan at kananye. Itingin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay balingapunan, kinwaning kalis, pasibayan pe pasalamat kaya ka. At binyin kalis, karing kayang disipulo nga na, kung na niya itikongan, minum ko kaniti. Itiing kalis, yung kana akong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu, para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Dapat niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mo yung pa, ang kamatayan at pamanyo din ang may biyan ng anak mo. Darami kaya kaiting tinapi ng biyat ng kalis ng kaligtasan. Daiming pasalamatan kaya ka, ang pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ang Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato. Ban may ganap yung ilugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakamula naman di kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, ading sablang may ihango na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya lang angga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambiyan ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo at inupad kay malmong kaburian. King kaya kabaning panahon, purienda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipangmayupayang tutu. Kagumning banal Espiritu, pupurienda kat parangadan, manggaman king alangangga. Manalang tangmit mong kapanaligan, lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo.
Igabos mo kami, o Ginuki sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panabon mi, bangking kasawpan ni kekang pakalulu, parati kaming mikabos, king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalik din kaya kaming kasalanan, anong laban mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari manggaman, king alanghangga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. At keka timurin. Iyan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan kaya kayo nga, kapayapan. Kordero ng Diyos, imilalako king kasalanan ng yato, noon tamang may yaos king apunan ng kordero. Gino, ay kumatampang panggap keka, Dapot ikas na yung amano mo, kumayap na ako.
Karen pong kaya bebing sisimba king live streaming. Siklaw tamo po ban pangadyaning dapat ay espiritual ning pamakinabang. Itamungan po, O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguranda ka, may git king sablang bage. At pagnasan ko, ing tanggapanda ka. Dapat pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo naman espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. E mo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Emperata, itamungan po. O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit nga, at may kamate na karing dakal ataw. Ipanalangin mi, ingan tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilad at ingatan mula ring doktor, narsis at ning sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may ngayaw na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magubra kami, para king kakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang atsu, king pamangailangan. Ipaniga pumike ka, ing patuknangan mo na ing pangakalat, niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibigyan pon mag-ari kambe mo, king kametunganing banal ay espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan, ay induning Diyos. E mo sana pisawiling akalis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Luis, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo San kami. Agustin, Ipanalangin mo Santa kami. Monica, Ipanalangin mo kami. San Benito. Ipanalangin mo kami. Atin po munang basbasan muli ito pong langis at mga rich articles ng ating mga kapatid na Benedictine sisters. Our help is in the name of the Lord, Who made heaven and earth. I bless and exorcise you, oil medals by God the Father Almighty, who hath made heaven and earth and things that are in them. May all the power of the enemy, the entire diabolical host, all the souls, all the illusions of Satan be removed and expelled from this oil, that it may be conducive to the health both of mind and of body, of those who shall use them, in the name of the Father Almighty, and of Jesus Christ, His Son, our Lord, and of the Holy Spirit, the Paraclete, and in the charity of the same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. Amen.
Let us pray. Almighty God, giver of all good things, we humbly beseech Thee that through the intercession of Saint Benedict, Thou wilt impart to this all Thy benediction, in order that who use them and earnestly strive to perform good works may deserve to obtain health of mind and body, the grace of sanctification, and the indulgences granted to us, also that may endeavor with Thy merciful help to escape all the snares and deceits of the devil, and may be able to appear holy and stainless in Thy sight, through Christ our Lord. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malagod, babayo mo yung biyemi, kapamilatan iting kalam na yung pamanat bus. Kapamilatan na naman iting saw, papunta king alangang kaligtasan, ing tune kasalpantayanan, sumulong niya sa aking mabilog ayato. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabeya kaya kayo. At kaya ka, timurin. At bendisina na kayo ng Diyos, amay pahintuto, ing iba, puning anak, ang puning banal Espiritu, Amen. may arinig kaya katang kapag masasyan, umeta ng ini, yasik tayong kayapan, king kaya katamong kapaligiran. Salamat, King Diyos. Diyos. Oras, maraming po salamat kaya kaingan, magandang araw, maraming salamat po. Panatilin po natin ng physical distancing. Okay, saan man tayo magpunta at laging mag-ingat. Thank you po.